mekawin dua menyok ade tatem puyang hawa jet bang mita. Capui pe kublo, ada yang kejauh pada mu. So ai belanja hai de gata be gundang magun kompor gas taduk baru moraya. Dalam si bulun lege seminggu bakal 2 minggu lepas bawa bagi nang Tuhan. Gata metua Marlina inang kedua. Lonteng menjanji harang hana pegunda ongkos sebaga bangka mutiara. Mutiara berkapai gelam dah. Tenang mereka, ada naikkan ke seputar. Sok ai belanja hai de gata be gundang magun kompor gas taduk baru moraya.